kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni Nanang? Damag ko nagpa-check up da idi kalman. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam, ket sa anak mat anapan ijay. Saan mat laeng asyak ti kadwa na nagpa-check up. Sarong karamot nga menti inam alar ni bakit. Adda nga rod ni Mayla ijay. Kabailan na daytan. Unay ka? Itaas si bibiyag pa'y ni Nanang mo. Iparik na yo kumamot ipamatagyo ken guana ah. Alawanen, tapno awanen ti adu asaom. Mapanak iti ayanda itamot laeng. Itugot mo ni JR. Tapno makita na mo na apong na. Saanen, agbati laengen. Adda ka mat akadwa na dito'y balay. Sa anak mat lang agbayag ijay. Oh, anya timbaga ti doktor nga eh. Naskan nga ag-maintenance ni Nanang, Manang. Anya? Hay, day tangarod ti parikot ita. Sapay nangina ti agas na. Apay aparikot, kat adamat pensyon ni Nanang. Adda, ngam saan nga umdas day jay apagpaagas ni Nanang, Manang. Ay nawaw, kasano nga rodan day tangay? Amangan ko nak no adda kwartam dita. Nayunam ko mati pensyon ni Nanang tapno adda maigatang iti agas na. Pangala ako mamot ngay iti kwarta. Kasano pa yan ngay dayta? Ano sanyo pa ilaang nga ipamuspusan? Tano siya, talaga nga awan maitulong ko. Saan mat amabalin abaybay anta ni Nanang? Kaasimat, Manang. Isu nga rod nga ipamuspusan nyo pa ilaang. No kasta? Ag-maintenance mo ni Nanang? Ay nawaw, kay bagbagak laang Benny. Di karakaro ang magastusan da. Ay katwa na. Gitaam no ta sobra iti tangdan mo. Mangted ka bakal. Tulungan nyo ni Nanang yaw. Tapno agimbag. Sanon, adamot pensyon ni Nanang. Makaamumutin ni Mayla amang ibiro ka. Ta isumot ti agnumnumar iti sanikwa ni Nanang. Narigat nga tati mga sikaso iti masakit. Bakal. Basta kasjay. Adda nga rod ni Mayla ang mga sikaso kin ni Nanang. Kabailan na daytan. Ngamin awan pa'y mo't pamilya na. Dandanin maibos ti agas kaw, Mayla anak kaw. Agsweldo akmat kit din ton Lunes, Nanang. Anya nga taano mangila ko talaengen iti dagatayaw. Ay nawaw, apay amangila ko tayo ngay, Nanang. Wen tapno adda pagagas ko. Tapno saan ka maila amarigatan. Kurang maengarod ti pensyon ko. Wan ngam no ila ko tayo, papanan tayo ngayon. Saan mo't maila ko amin, anak ko? Ti daga tayo ijay amyanan laeng ti ila ko ta. Angam, Nanang. Anak ko, kayat ko pa iti agimbag. Kayat ko pa iti agbiag, iti napaot. Ay nawaw, oray syakmat Nanang, kayat ko pa'y makadwa kayo. Lukas ta nga road, tulungan na kanak ko. Ila ko ti daga tayo ijay amyanan. Iti kasta, adda pagpaagas ko. Nadakamat di ka nakamay lang nga ilakla ko yung kano ti daga ayaw ijamyanan Manang Flora. Wan, ading ko. Ila ko miti daga mi ijay amyanan. Taiso ti pagpaagas ko. Adamot pensyon mo, Manang. Adda, ngam saan mat nga umdas day jay. No kasta nga raw, kasaritak ti anak ko. Gatangan may tilakla ko yung adaga, Manang. Agpaiso ka ba, guys? Wan, Manang. Ay naagyam anak unay Saan kamin amarigatan nga agbirok iti bayer. Agpaimbag ka, Manang. Mga kay tinasusustan siya amakan. Tapnusan ang maibos ti dagayaw. Wan, isumater aramidag atin ko. Kaya't kumatan ti agimbag tapno awan pagparikutan ni Mayla. Sipod nagsakita.
Isun tinaanos ang mga asikaso kanya. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Mayla. Apay ka di manang laar ni. Adda masapul mo? Pudno ka di tinadamag ko. Anya anadamag mo manang? Pudno ka di nga ila ko yu tidaga ni nanang ijay amyanan. Wan, Ay nawaw, apay nga ila ko yu day di adagangay. adda ka di parikot manang? Sayang day jay no ila ko yu. Kasapulan mi nga rud ti kwarta, nanginang amin ti agas ni nanang. Ay, Ay namanang, si bibiyag pay ni nanang. Isu anoan niya ti desisyon na para iti dagana, awan karbengan ta amang kontra iti dayta. ti ibagam ket di, ammom amairanod ka. Iso akayat mo met nga ila ko na day di adaga. Gamrod ka met amaysa. Pangaasim man manang, saan aday ta adaga ti pangapaam kanyak? Kas nakunak itayan, ni nanang ti akin kukwa iti dayjay adaga. Iso anoan niya ti desisyon na, awan karbengan ta amang kontra. Italaang manen anak ko umay ka dito'y balay laar ni anak ko. Una, tanapatid ti ibagak kada kayo nanang. Anyat ibagam aya. Nadamag ko nga ilakla ko yu ti dagayo ijay amyanan. Ay wen anak ko. Adda bayer may ti kasinsing umatlaang. Ay nawaw. Apay nga ila ko yu day di adagangay. Kasapulan mi nga minti kwarta. Para iti panagpaagas ko, anak ko. Anyamot nanang. Nay, apayakas lamadanagan kalaunay, anak ko. Ay, kwa nanang. Madanagan kan samot no awan ipatawid ko kada kayo. Ay ni, sana nanang. Di ka naglibak. Amok ti aday ti panunot mo. Kasla siyak pa'y tidakas ita. Ay na anak ko, awan rumbo nga pagdanagam. Ta saan kumatkit di nga ila ko amin. Mangibati aklat tamot iti para kada kayo iti kabsat mo. Talaga asaan nga pampanunot ni nanang? Ay nawaw, apay ni nanang, larne. Una, agasam nga iday jay. Ila ko daki di kanon ti daga ijay amyanan. Kasapulan da siguro ti kwarta. Wen angam sayang met day di adaga no ila ko dalaeng. No kaya't mo ti gatangam. Awan met nga rod kwarta. Amok man ti adda di ta panunot mo. Anyat kayat mo asawan si ka, Benny. Madanagan ka no ilako ni nanang amin ti dagana. Mabuteng kang awan tawidem. Ay, sana? Di ka naglibak-bakay. Am-amukan niya. Apay ngamin nga ikam itidakas akay papanantim bagak ngay. Wan taimbis ang madanagan ka iti sitwasyon ni nanang. Saan? Ta sa bali mo ti pagdandanagam. Itad konti bayad ti nagamanang. Lukas ta, nagpawitan ti anak mo nga OFW, Joey ading ka. Wan manang. Bilangan tayo manan. Tapno masigurado akumpleto ti kwarta. At damat pa nagtalagkukan ka ading ko. May met sa gayam no rayon tayo ni Mayla. Ay laangan ka bagay. Ni may lamot laang ti pangipadulinak iti dayta a kwarta. Ay may mayat no ipadulin mo kan Mayla. Tamangan no matakaw pa. Wan nga raw. Anya nga oras nga agawid ti kaanakak manang. Anyat oras ditan. Alas 5 iti malam manang. Ay paawidan day jay. Alas 5 iti malum ti out na itakat. Mala, agkapi-kapay pangururayan taken ko na. Binayadan nyo ka din ti daga ni nanang, Uncle Joey. Wan, hindi pa napanalawas. Ay nawaw, nabayadan mo't gaya man. Ngam apay nga awan na dakdakamat da kanyak. Adda ka di parikot kaanakan. Kasla madanagan kalaunay mo. Kasano? Kat kasla ilimlimod da nanang kan may lati may papan iti day tabanag, Uncle. Tinadakamat ni nanang yung kanyak. Kat para ka no, iti panagpaagas na ti kwarta na paglakwanda. At dalakit di sa bali a plano da kan may la, Sa bali a plano. Ammo yun ti kayat ko asawan, Uncle. Kayat da abukudan ti kwarta na paglakwanda, iso nga agul ulimag da. Hey, pagatapan man ngamin iti drakes ti kabsat kan inam.
Pudno matangkal. Idi pa'y gayam na panalawas ang nakabayad kayo. Ngam di da pakpakaam mo kanyak. Ha? Managing bubukod dagya adwa. Anya? Apay ngay akas tamot tenter aramiden nyo, nanang. Nay, anyat kayat mo asawaan la arne. Binayadan mo't gayaman ni Uncle Joey ti ginatang daadagayo. Ay, wan. Impaidulin ko kun may laakabsat mo ti kwarta. Da kayo laangan ti makam mo iti mapaspasamak iti daytoy abalay? Adda parikot ay anak ko. Da kayo ti parikot, nanang. Ay, di ka madanagan. Ta para iti agas ko ti bayad ti dagatayo ijay amyanan. Amangan no inton madamdama, ket ila ko yumot amin nun adagayo. Awan pagdanaga, manak ko. Ta saan akon amang ila ko. Ikararag taylatan nga agimbaga koon. Tapno saan tayo nga agparikot iti kwarta. Una yan, manang. Nagturad ka matan amang ibaga iti kasjay ka ni nanang. Ay nawaw, di ka man makibiyang si Kamayla. Anya launa ti pagdandanagam aya. Awan mangagyo kanyak no husto ter aramiden nyo. Ti kaditawidem manan ti makagapo. Isu akasta ka, manang. Tinaibagan ni Uncle Joey kanya. Ket idi pa'y napan alawas ang nagbayad. Katuan mat. Apay aya. Amo ka, kayat mo abukudan ti bayad dayja adaga. Ay pangaasim ta sardengan nak, manang. Saan aday ta akwarta ti pangapapaam kanyak kunak manan. Ha? Nalakaken ka ti mangibaga iti kasna. Ngamen, mairanranod ka iti kwarta ni nanang. Ay nawaw, no kayat mo, di agsinno katta. Da kayo ti agnaad dito'y tapno ammom ti sakripisyok para iti inata. Tawid ngamin ti adda di ta utak mo kad. Nasakit tinakam ni manang bukadata, mayla anak ko. Ay, di yulatan ni kaskaso ni manang, nanang. Kasano nugumura ka data. Awan dakas ngar aramidan ta. Apay kuma makonsensya ta. Anya nga tano ikam ni manang mo iti kwarta. Nanang, para iti panagpaagas yu dayjay a kwarta. Saan yu a responsibilidad ti mangtad iti kwarta ka ni manang? Laglagi pa nyo a kwarta yu tinaigatang iti dayjay adaga. Ay, diya ka buno anyat aramida kanak ko. Ay na madanagan laang ni manang no awan tawidan na isu akas jay. Ti panunutan nyo kit di ita ket ti panagpaagas yu. Di yu istresan ti bagiyo may papanlang iti dayta abanag, nanang. Apay ngamin amasapol ang makibingay ka itibayad ti daga ni nanang si Kalaarney. Ay nawaw, natural. Anak-nak mo't Benny. San ka di pa analawag ka? Ti anya? Naila ko day dya adaga, tapno adda maigatang iti agas ni nanang. Saan atapno adda pagbingayan nyo akwarta? No agul uli makak, ang mga nudyak mapupuutan, kat na ila kumit gayam aminin adaga ni nanang. Di rin mo artipod no. Ha? Madanagan ka no ilako ni nanang tidagana, kat awanin mabati at awidam. Dakas tikas ta agalad ti may isang anak. Ay nawaw. Ita si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iso kumati ayan ti atensyon mo. San kat adagiti sanikwana ti bambantayam. Di mo urayan agumura ni nanang, sakbay nga agnakem ka kunak tumag. Ay namanang, kontraam mo't ngamin nila Arnia. Gumura mo't kanyak, ading ko. Dagamday jay, manang. Noan niya ti desisyon mo. Iso ti masuraw. Di ka agpaabak iti anak mo. Tapno saan nga agruam. Ay, masiksik anak launa yan. Si kati ina. Sana maiparbang ti kastangar aramidin ti anak mo. Amo na lang arodin nga daagas atum tumaram. Kastabay lang ti aramidin na. Day tangaro ti pagladlading itak, ading ko. Hal, ada talaga na kita anak akasta. Napatpatag ti tawidin dangam ti salun at tinaganak da. Ninanang ngay, Adda iti silid na, manang. apayakas lalikliklikan nakmat. Agi na nakano. Aginanawon no? Di namat lang kayat ti makisarita ken ka, taam muna at tidaga kan kwarta manon ti gagaram. Di na kayat ti ma-stress, manang. Saan mo't aday jay ti gagarak kat?
Ay na, bayampay laang ni nanang, manang. Di mundagulitan. Nasakit tinakam na dayjay. Tano agsasao ka ngamin, kat dagiti sanikwana tinapatagken ka. Kat no di mun tupay maaramid timang kumusta kenkwana tunggal umay ka dito'y balay. Ah? Ay, ko ah. Anya nga ita, likliklikan na kalangarudan ni nanang. Ay, awan ser-serbik asim marungkar iti ayan ni nanang. Ay namo, apay ka di. Una, tadinakmot kinasarita. Anya? Saan apulos arimuar lakay? Nagpupok iti silad na kabayatan ti kaadak ijay. Amo na siguro ati sa nikwana tinapatagkeng ka Iso nga rod anapanak ijay, takayat ko ako mustaan. Masul mo, no apa alikliklikan na kaninanang, isong aganos ka nga rod. Kasano abumawi akno kas jay laeng? Sikamot ti makamu agad jas Sika nga rod tinagbitaw. Alangan may, aninanang ti agad jas para keng ka. Agbaying ka mat Nanang, nangyagak iti prutas. Ay, agyaman ak, tanapanunot mo anak ko. Italaeng manen akas tati inaramid mo laarne. Kaya't ko ti bumawi kada kayo, nanang. Kumustan tirik na yo? Badagrik na kat ininot mo tun nga agim imbagak. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Wen, naanos nga minti kabsat mo ang mga asikaso kanya. Ha? Ni Mayla kunak, naanos ang mga asikaso kanya. Nga uray awan itid ko akwarta kenkwana. Ah? Ay, kwa nanang. Nasakit ka di pa'y tinakam yung kanya? Imbag aklaeng timakit kita. Dakil tinagdumaan nyo iti kabsat mo anak ko. Ni may langarudan ti paborito nyo? Awan paburak kada kayo adwa. Agpada kayo an apatag kanya. Ngam no ugali ti saritaan. Nasaysaya at nga dayo ni maila kanya. Saan at itawiden na ti sang kaibagana. Ay, sorry nanang. Pasensya kayon kadagiti dakes an naisawsawang ko kada kayo. Sa balilat tamat ti panakilangan ni nanang kanyak lakay. Nagpasensya ka kenkwana, no? Wen, ngam kaslaawan laang kenkwana. Urayam no kaano ang mapakawan na ka? Ipagarup siguro ni nanang asa anak mat amasaksaktan iti kastingar aramiden na. Ay nawa, di ka pala nag-artista ba kahit? Na, Tanalaing gamit ngagdrama. Sikatiim mo na nagaramid iti saan amay parbang. Nagado ti saong kadakwada ide. Ita, sikamot ti feeling biktima. iso nga rod ngagkidkid dawak iti pamakawan. Ura sinumot Numarik na da anapat patagtitawid ngum isuda. Masakitan da talaga. Nagbalbaliwak matan lakay. Nupod no dahi ta pa nagbalbaliw, bakit? Ipakitam, kan ipariknam nga rod kan nanang. Ipanaknak mo apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagam. Saan laang manen nga agpatingga iti sao? Ay, nawaw! Kabayatan asibibiyag pay dagiti dadakkel tayo, iparik na tayo ti panangipatag tayo kadakwada. Saan kuma at itawid ti adda iti panunot tayo? Kumustaan kan ikan tayo matida iti oras. Iti kasta kat maragsakan damat kada tayo nga anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.